c'est nascut? a la vila. A Vilafranca. Oui, perché ici dicem pas la Vilafranca, dicem la vila. E de che avete fatto come mestiere? Sono giusto de tac caufur, Che ho fatto di che? de camioni a pesce d'autobus. Fa che avete viaggiato? Pardon? Avete viaggiato? Avete buiazzato o Ah oui, buiazzat, oui, pas mal. Un sezonat, Musci per tutto. es a dire, L'Inghilterra, l'Italia, l'Espagna, il Portugal, l'Alemagna, musci, tutto lo... e travagliavate per un po' tu? Oui, oui. Come sapevate là? Maleta ici a sense guadú i a pesce txatxau a grupaidus. E ciò sarà poi buscavi? Oui, Di che facevi? pareil, so même, la lunga. Facevi pas un ramassato? Si a pesce prende l'hivert. E così si passava qua. Cada matí se que llevamos, sí, de bonura. Per anar a la vila, a la foliada, o de pena, o peus. Et quand anavez luen en Italie ou en Portugal, est-ce que l'Occitan vous a du jet per comprendre le monde? E musí en Espanya, o. E musí, oui. Vous pouvez expliquer encore? Oui, los espanyols parlen musí, el català parlen musí. A cosa que sembla musí. A que era più facile en Espanya que en Inglaterra, no? Più la manzicco. Perché los angleses coi musí complicat per mangiare, La munzetta al tomatat, il matí al lezionar, che era pas troppo facile. E lo più lento che sei andato? Lo più lento che sono andato, penso che coi, come dire, la Grecia. In Grecia, oui. E se dicevi che pregai per esempio tu di Lucari? De pregai, d'en patuès, va conuta coi, oui. Pas d'abord d'arriver à Lourdes. O no? A pregar la garda vous permet? Ah, sì, abans d'arribar facevo la pregai, oui. De tot el camí, de tot el camí. Non recitavo un capelletto? Oui. Di nubus? Oui. Ah, oui. Tu reciti una douzaine. E a pesce tornava in l'annezza a 4 ore del mattino, 3 ore, andavo a passeggiare la candela a Lourdes. E allora debutto, facevi spacche di camion? Facevi spacche di camion o Lucar aussi? Al début facevo il camion, Dès che facevi? Ici, per una menjariò che ero ici, che tutto partia in fun, e a pesce siamo a la villa come per trasportare dei vedels o dei cars sur marché, il camion frigo, de coidura, quoi. Che l'aveva retirato son paio e sa maglia per fare quoi. E per che? Ah, coi troppo pesut. Vi rendete conto come sono io? Puntavi 140 kg sull'eschino qui? Mais vous, ce que vient descarga? Eh oui, E delle avventure, Oval? oui. Ma lo farei pas bravo, quoi. D'ailleurs, la boîte, posare il vilane, Qual era che qui sapeva la volta? come si appellava, quoi? Roqueville, los enfants d'arriver là. E di occorre menare sul bestiale alla moto o pas? Des cotze remplaçavi, oui. Anavi encara los bedels, surtout los bedels de, come si appellava, los farinaires, los bedels che erano in caixo aquí. El seu Paulo Beccia che poi parcurre aquí. Me hago che ho cambiato quand même, heureusement. E andava il lavoro lo Oui, scambiare? oui. E poi Saviu parcurre, hi havia una censura en el camió. Per pouvoir... un terro elevats. Un terro elevats che si... Io mussi per tutto, N'hi havia així, n'hi havia... Anàvem di l'Olot, pas mal, di l'Uternegaruna. Fèiem per, com si s'appellava, a la Barracovila, Romulus. Et la langue, l'avez toujours parlada? No. Mon pare, los pares lo parlavo, ma io non pas trop. Ma fe non lo parlo pas. L'avez quand même appris? Oui,
Mais on parlava di cose mais le professeur del liceo alla Vila, Sergio Guerral qui, così la parlava l'altro, Renate, ma che sono professionnels del liceo. Et così c'est vous que le connaissez? E perché me lo liceo? Lo desplaçaven. Faisais des sorties dans l'Occitan, mais... Oui. No, mais se lo... Si hai fatto sortire d'Occitana, me Sergio Guerral sul lavorato, che aquí tutta la giornata parlava in patuès. O Occitan, un'altra dice in patuès, ahí sì. Sergio Guerral è buono, Il è il Sidobre. Ah ouais. Mais Renate era professor d'inglès. L'hai preso in Inghilterra io. Era d'un costat de ma fenna, amb lo bel pai e lo parlava lo patuès. Perché era punt de salar e lo bel pai havia guzze. E lo parlava, me lo comprenia pas tot, perché dice pas come un altro, tot a fet. Un altro dice la mare, ell si dice l'aixada. Fammi passare l'aixada, che sa come un'aixada. E los patanus, appello pas los patanus, appello con la truffa. Perché sono rude damunt d'aquell país, amunt, O pas freds, tots són despipazzats aquí e tot. Così un po' la montagna. Oui, hi ha hagut, segon, hi ha des famílies encara m'ha fet. Et qu'une différence veges entre l'Ulebezu et l'Ussegala? L'Ussegala, l'Ulebezu hi ha avantat l'elevat e hi ha mai de fedos que així que. Però è più paura, è fredda qua amunt. Fou pas que de seol, amunt, havia hagut tot això sensi. Dos patanus, los amasso el mes de novembre. El debut com a fadrone, parlem pas meme. Tot a fet que. Et est-ce que avete remarquat qu'en Provençe se parle la même langue qu'en altre, en Gascogne també, au sud de la France? Est-ce que avete remarquat qu'il y a des différences, mais que c'est la même langue? Hi ha una diferença, sí. Si anant per Perpignan, o si a cosa coneix. Mi detto perché non è lottare uno, perché tutto fa lo meme. Cada retxiu a son patuès. Dicen lo patuès, dicen pas l'occitan. Perquè l'occitan és molt complicat a comprendre, entens? Per io. És un nom que vayan a la llengua, un nom general, que l'altre parle un occitan, vous també, és un cop que dicen. Me se comprèn quand même. Surtout se dices molt si comprèn. Se comprèn la qualcuna que se comprèn. Mais los parents lo parlavo tot el temps, surtout quan anava mal. Tens aquí, te podia dir aquí com que va pas, les campanes se levano. Se non scuito lo vilo, mais los parents demorava sense voler? Oui. Hi havia un vostre papa que facia de pagnes. Facia de pagnes, oui. Podeu explicar un peu? L'hivern se metió a la cava, pas a la cava, uno retirado, que era el cavo del Fioc, anava a era de castanyer, de custus, no? Custus, lo facio bulisci perché s'anava. E per poi ne facio, mais bon, che era pas, anche era de pagnes, ma que c'était pas, anche era pas finit che. E per amassare de patanus a cosa ficio. E avete che bastiscio? Me de vins. Ah, des vins. Donc, des coustus de castagnier et des vins. Oui. Il y avait mai d'una forma? Oui. Los destacaven d'un oficial aquí perché lo deixava un moment que prengués la forma e apoi lo bastiscio. E così vous appellavate os pagnes? Il y avait mai d'un meno? Lo dicevo tutti los pagnes. E le corbeilles ne facevo pas? Sì, ne faceva de... E così las appellavano? Così già appelavano. E che la mère gli metteva l'inze di tim per andare a espandire. O per fare... Ah, hi havia l'udec. Per amassar la feglia de castagners. L'udec, che hi havia mai. Lo Pepe faceva qualque pallassos. Amb de paglio? De paglio anava che era de rumets. Hi havia un nu que eren els pallassos? Hi havia los pallassos e les pallassos. Los pietres los pallaven los pallassos e poi les pallassos. E per de què serviu? Sí, per cloure que el meteu. Sabia que em feia cloure les castanyes, les meteu aquí de dins
E les acataban d'unos sacos aquí, de Mogauca ou dos Musi. Et per faire le pas, Belén? Me rappelle pas de pas, non, ne faisant pas de pas. Jo me rappelle pas d'accord. Et est-ce que le poignet de la maman n'aura pas une odestre? L'udescu, no? A cosa per l'udescu. La desco, la bella. La vela che era la desco. Che le can descarava la carriera del patanus, sono mettiano in cada costa per lo portare qui, che a copesava, Dio. Io che ragazzonivo qui.